Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje sa mojom rodicom. Gdje si? Jesi. Evo ovdje. Od širpa. Čak i mi imamo skin. Kakav ja imam skin? Ja nemam skina. Evo vidite, znači mi smo kralj creepera i tako, a meni je bolje. Ovako. Ok. Idemo sada skupljati, ja volim skupljati zemlju, pa idemo skupljati zemlju. Hajde, ostavi se zemlje, idemo tražiti ovce. Ajde, moramo napraviti krevete, ljudi. Čekaj, Evo ja idem nemoj za se to. gubit. Ne gubim se tu. Idemo dole. Ajde. Ajde. Malo nakupimo ovog pijeka. Ajde. Čekaj Za ovo. prozore. Nemoj kupi moje. Nije tvoje. Ne piješ niđe. Nemoj ode sve u vodu. Nije ništa u vodu. Treba nam 6 komada za 16 stakla. Popov ovaj rid. Evo ti kupu dode, eto, vodu. Evo 12 komada za 20 i nešto prozora. Koliko je? Čekaj, nemoj još niđe ići, evo. Vamo gazi. Ajde, ja sam Ima tu. i pećina. Nije pećina tu isto. Vid metala. Metal. Da. Izvinite ljudi, ako igram loše, ja sam tek počeo igrati Minecraft. Snimat ću ima na Blackstra. Ili danas ću izbaciti GTA 5 i GTA San Andreas sa zezanjem sa Uzet će šiframa. metal. A GTA 5 sam tek skinuo, pokazat ću vam kako da skinete i to sve neko sljedeći epizod, ali ću pokazat. Gdje sad ti? Tu sam. Čekaj. Skuplja metal vamo. U ovoj kratkoj pećnici. Vidim te. I tu sam. A sam na preplavi more. Preplivaš, valjda ću pre... Ne vidim, ima crafting table, čekaj da ja nešto napraviti. Joj, mogu jedan TNT, ali neću. Barute ja imam. Imaš ti baruta? Ne. Ja imam... Ovdje bi mogle biti prvu noć. Ja. Joj. Prva noć znači ljudi Minecraft. Jel imaš ti baklje? Ne. Čekaj, ovdje je na crafting table, ok. Imam samo 3 metala. To ti je metalni kram. Ovdje ja nađu drveta. Sada neće ti ovdje. Pa da. Pa ajmo tražiti ovdje. Ajde. Da, idemo. Ajde, idem za tu. Ja imam ovdje, sam da nakupim jedno 20 cobblestone, sad imam 12. Inače, njen kanal se zove ovako i subscribeujte. Evo vidite ime. I subscribeujte. Nakup malo drveta. Ajde. Jesu ja čujem? Da. Dobro. Gdje smanjim to malo? Ne čuje nas ljudi. Ajde. Čekaj da Čekaj. nakupim malo drveta. Odu ja brezi. Dobro. Nađu ovo. Uzmi malo drveta i idemo. U potrebu. Ok, imam 3 komada, idem još malo na kupit. Ja izlazim gore na površinu. Potrazi. Za ovcama. Ja imam 6 drveta. Super. To je 6 kocka drveta. Jesi ti izašla gore? Ja sam izašla gore, neće. Pa vidit ćeš me možda. Jel se čuješ? Jel se čujem ja ide? Jesi ti eto te tu, preko puta. Pa me vidiš? Vidi, ima sad ću. Eto ovdje. Vidim ovdje. Aha, vidim te. Dole za mnom vidio sam ovdje. A vidim ja kokošku, pusti mi kokošku. Dobro ću ovdje biti. Čekaj da uzmem kokošku. Boja se uzvrtla. Udario sam jednu guzicu. Umrla je to. Uzmi vunu. Imam jednu vunu, jej.
Da se dobiti kokoš, da bi ih imao hrane ljudi. Nema više kokoša, ono malo vidiš što nemaš ništa od toga. Pa čekaj, ovo je pile. Pile, ovo nema šta vidjeti. No, čekaj, šta je ovo? Joj, vidi svinjice. Da je ovo ko podzemni bazin. Ne mogu sad ja doći, moram svinjicu ubiti, već ona upast u lovu. Evo uglje, tu, ali s vodom. Skoro. Jedan komad uglje. Čekaj, vidi, napada vjerat. Čekaj, kućeš kome. Ljudi, nadam se da ćete lajkovati ovaj video, pošto ćemo sad malo duže snimati, pa će mi biti dosta treba da editujem pa da uploadujem. Pa ne znam, ali treba će mnogo da uploadujem. Gdje? Aha, Ovdje ti. eto me. Ovdje, našao sam jedan komad uglja. Ajde vidim taj podnevni. Podzemni, uđi tu vidi. Ja ono vidim krave dvije velike. Idem za Cool. njih. Ništa. Nema uglja više, to je problem. Pa šta ćeš? Imaju krave. Joj, ovdje je u pećinu, vrat. Iz ovdje iz pećine. Ja bijem krave. Čuje se. Vidim to. Čekaj, šta se uz vrtba? Ma čut, nemoj biti to pija. Neću pojmavanje. Pa ja. Tam još da koliko treba da se izgradi ove planine sve. Ne znam. Koliko moja treba od 2009. Pravi od 2009. do 2010. Znači godinu jednu pravi. Udar. Idem ja kod ovce. Šta mesa. Jo, mjac. Kad ja kod jedne ovce treba nam još te dvije vune, men dvije. Da. Pa ima trošku. Joj, kućeš. Ja vidim jednu ovcu. Dobro. Super. Sad ubijem ovcu, treba nam još po dvije vune. Problem. Dobro. Joj, ja vidim kravu, evo ubit ću. Vidi. Ja vidim tonu koku. Ja sam je ubio iz prve. Da. Vidim. Imamo malo tele, nemo. Čekaj, ja ću da sam lovca. Ili nisam. Ja imam tele mesom. Evo ljudi, Evo ovaca. evo vidite kako izgleda moj skin, lijepo. Što ima... A nije stovac, to s kokoš. Našao sam kokoš dvije, nije, pile i kokoš, ajoj. Gdje si ti? Tu sam negdje na njih. Da me čuješ? Ne. Pa gdje si tačno sam? Jesi ti gore na planinu, no ili? Nisam baš skroz na kraju. Penjala sam blizu. Ja sam na vrhu, aj dođi na vrh, evo ja dolazim sad na vrh. Skroz gore na vrh što vidiš. Da, Čekaj, ja vidiš gdje sam se malo. Ja imam za krevet. ja nemam. Jesi ti na ovom ovdje vrh gore? Da, penjem se. Dobro. Vidi, traži se ovce, ja imam za krevet, ali nemam za dva kreveta. Inače, ja i Rodza obožavam ovce, znate kako su one lijepe. Ja se ne mogu... Čekaj, ja sam se popeo na vrh, čekaj. Ja trebam naći do ovdje, ovo da se popne. Čekaj, vidio sam ja sam na nekom malom. Gdje si ti? Čekaj, sad Ljudi, se ja popit. sad je nastao problem, ne znam gdje sam stao, pa idem sad zastopirati. U stvari, aj prekinut ću epizodu, pošto treba sve jedno dogode. Ljudi, to bi bilo to u sljedećem klipu. Ćao! Ti prekin epizodu.